Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahar guys si ayah sambal pedang pedas, terus lalaban aya daun kemangi, bonteng, goreng teuteui, kejo juga kerupuk. Oke guys, sebelum dahar berdoa heula. Amin amin amin. Udang pedas langsung dicobaan bae. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Goreng pedai. Mantap guys. Iya. Kembangan nih guys. Dalam kemangnya.
Cakep. Terima kasih guys yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.